babazi. Nonetheless we move on. Tugumizamu shasha nabo abari mu kushasha kandi dushemerwa nimo basibira mu kushemerwa yenso nkweta oguno murundi twagaruka okubiri muri indijo edition of course ngaputosha twatita farne tutuyongeraho ahariwe ne uri no nicyo gukora byativa konkane winahori nicyo wasiba no gukora ngwihangera kagendo mu misho neitwe twatya muka kugira iki twataho ngaputosha tugezeho kureba nibiha kugendo mu misho nibiha biruhuka cyenyuma kandi nsubira biha bwanyuma Bajye to kubirimbanye tapola baho da political sajone rizoba ngabutosha twatu inabagenyi ngahitugambira cyamanero C5 wakiruhura omwami Dan mukagortetebya yakyo mu studio za Sky dagarasi binjira bana nira kari abanyigirwe konka mbuye n'umunyisingiro wayishangire mbarra omushijo gunu wa ANT nawe ntujya futungo mushaho kumutosha musya omurigisho and of course twine former RDC omuntu wabiro wa RDC ningira ngo ari umwana mutombi afaye abo kuba wareba warugomba RDC stiro inaba kuba pointed damyaka kuba ba RDCs wariyo narge sakaza muri umwana munonga ati image president yamureberemo we shall try to discover in the near future mbamweta Nixon Kabuye kandi no munyakashonge rukurwe egundo murundi nishaba ngo umutejya amatunga butosha kandi muturebe tugeze kureba kutera tocyo mu nshonga stars maza cyo kubanza amara gari mu FDC nae huzi amaraga ngo tugagurike garema nagmani programa ranga ari bandi ho ndibirizi rya besigeri yandabo mesho najante no nakwa nagezeho kuhuzi amaraga FDC akakugenda mesho but tukabura kukikona ho kare buri umwe kwa rukura amaraga cyo kubanza cyabyona no shot twine tu command center za FDC now katunge yosereho just started twiremo kwijo mu ndijo version okugira biyaska kuyana jana nkumbe kabegitaho nabe yabe yinyurire kuriyemo kabar kwa bwera ekabareta mbwin final no shot igezeho yashitye muhendo yaronkinga so kutatiriyaho na jana nkumbi yabinga se mu Uganda nkachifu ba torana honorable Sam emberan kwiriyete mu FDC besi genara for the first time mbyafayo besi jarizire byadara tebya isera jangu arebere nako mu government inakutugire biro muri yiso amaraga ry'umbye yo buteye nago nsakona ho tureba nanishaba ngo cyamanero C5 aramutse abakore Sky TV bije tumpora den turaheze picking opinion amaraga kugenda mu isho mu political parties specifically for now FDC on the bodan twakushemera niye nakira Paulo abaturikize abari kutureba ngira abanyarwanda bona umuntu we no TV nabasa kutureba kandi ature nabine radio ngamya mu radio 5 na ikabura hamwe na hotel radio nabasa kutureba abantu batandikire hunke ikingwa abantu bije bamanye biri kufomu ihanga ryabo nimo bacondoza abakwihoku amakuru bakija bakagareta abantu bakadiscussingaho n'abantu mwena nimbara mutya kandi ngo kuturiyontuza mu weekend nja kubendeza na weekend nungi konke kikuru munonga mutege amatuganyu muturikize tubagambere nitwe ngo kutukubireba dagaras twakwakira ugundo murundi iyo bari Western Sahara kandi ncereza ndangera abo kutureba ndangere na bakuru banje Western Sahara nakwakira for the first time kandi anomusha mukura Fande Nixon Kabuye mu 2006 kandi umuseni yawa nibwo twabe kuricereza abashije bakora abo mbaganiro so necyo mugisha gumutano ngerizo wadiakono nawe so nakushemerwa kandi impamvu ko yo muganize muronji niyo shonge mu pawre wano gamba ningera wenchi yabire aradisa myaka mito so nakushemerwa Western Sahara nakushemerwa banye tasime Douglas binjira ndira kari muntu wa burijo binjira banyeta waneri hangari abo bari yakwizuka ahabwe imbabazi inyendi yasubizanye kujere bitwate tensa adara ukombe kihangarizo abantu kabatakishuka dagarasi
yubutijwe avutu ni wazaguma no biyushya ese afadirix yabari munga Paul mukutweta nabagenzi bajya nashimarwa chairman witwa Mudani na Dagarasi tinkageraga mujago kuganiraho na Dagarasi kandi nyenda kongera hira kariya chairman kusima management ya Sky TV abo kuteraho ikintu cy'umutugume tukozese okuhandise tekateko elizaba byari mu kirege konko wanje turiyarengaje naferwa ko wanje Bishop Emeritus Tureswa George kandi mwe yangisire no mukanisa so bweno byari mu kirege kuyaza kurenga yaya ninshabongo ruhanga musasire byakuba byamushoberaho kandi kama mpumuziki indeed ingira ngo producer reka tutunge trigger then tutandike show. God has been very costly to those who want change. You know, many people have died. Many people are maimed. It's emotional. So anyway, that meeting which we held here did not yield results. And in the second piece of information, I got slightly more details about some people to whom some of that money was given. One of whom was the party president, the Honorable Amri Atoboy, whom it was said had received 280 million. So, Dagaras. Fidisi eriantando zimhanda, eria roundabout, erio mukona. Nkirimo kumanya bangira ngunyaroketi ni FDC. Nkirimo kumaheri. I don't know. Nureba cyo muri ebya. Tarumuntu wena banashemerwa yarebe biri mu FDC. Even n'abari mu government twaba turiyo mu angere mu democracy bashimiye kuba bari warrant abo kuba umahanga gukora kuri wabo team strong opposition. In fact no watakuza kuhereza nje bantu bawe abo kuba no botino kuchekinga. So everyone should be worried. Twantu rero biri mu FDC ko kitaba anti of course nebi twarangize tukaberanzya no ijuka ochitinisa mukama wanje jeno muntu arukuruga twarugo mu karuru akakora statement nango yindebere binje no bagaruka yajya kuzero baziriyemba baza mukama na nubwire tucherezo bwire turareba the real malls in the FDC. By that time there were allegations bakujanga umuntu no mall and what have you. So tukaberanzya and in fact internally twagezeho kubigamba konko umwete twahebwa mato at the level of Kano kiza besije ware na aragaziziga. In fact nkimayisa ngo ariyo byinji ebirishe bitakubasa kureba, hariyo byinji ebyakunanire bebe munyigire ebyatakubasa gabo. But like I've said, buri omwe abinye naha nabari ahere twaba tutine opposition no muhanga ryitu eri ku functioninga eine amani mu manyengo buri omwe yorekerira kabi. So in other words tutakaba kenshi hende ziri kushekerera kibera
cyaba nikisi okitinisa Paulo otareba umurro wa neighbor wawe iwe gwagutaka kishikiro kashemerera abo kubeshayo natokamanya ngo basa kutarakiro wawe so ebitakureba n'icyo tagarasa aho kubantu tureba marra rebe buragiye kubakiri ebitakureba yone of course there is a lot mwaba muri mu dictatorship obwiro bwinji omuntu arikwenda kutegeka obwire buringwa atari kwicereza institutions kora so like Besige and the friends explained hariho tujetenga subterfuge within the opposition kugira ngo eremese opposition kukora umurimo abo kuba mwaba mukwatine nk'abo opposition ningasho mu FDC mukakwatagana mukagirira karumu nje basa kuremesa baryo bw'abebembezi okuguma bari ahamara magwabo so the best way bono kutegateka ngo baba tatanisa nibija gomeza mu ahamara magwabo nadara okongera kuhenda amateka no kunjera kurubaterera bugabe w'abantu. Okay, so ANT muri no mukozesa chance gikuba usinga back agamarara mugafuna muki kae no like I've said no one is should have space out mu gihugu kitwaye tumweshoka kwa I am telling you we are also worried abo kuba abanyankore mbo kugira ngo yuko ni yatera mukabaro wagire washeme kugirenza shi orugo in fact we explained to them but maybe by that time tubarakirebere kunkani impamyango eri izoba orwijuru kigwire ni manyangu no one can suppress the opposition ndubasa koze sema handa yone kutegateka maybe opposition tuza kujumara like the president made that statement by it was 2021 by that time there will be no opposition maybe it's still on that agenda but I want to assure you anti-chiryamura magokombeka structures and even those members who are willing will join us and I want to tell you by the end of this we shall emerge winners. Excellent. Diba boka predicting amaragabesi yogarebire ngeja niyendeka kugwira hunkayi yoga umukubanza ubuyabire nagira ati atone iki atkamuzira kandi ntwari recent za president konka dagarasi ya gamba statement aha konka nyenda kugambara abaturire nabo kutureba na mwana wa dagarasi ngo omurimo gwa ruling party no kurwana ngo guma butegeke taro plan yo no mu ruling party bidabo tutegekeho kutarasi myaketi tereze wabandi ico tukiriyo omunsi zona pater kubebyo bw'abebembezi nabagisinga businga. Okay, unkane betine plan yo kugira ngo no hariyo nupu hariyo FDC itukategekere emyaka 3 akati bahereza par kandi umuntu wo opposition umurimo gwe no kurwana ngururing patejo agiyeho butegeke na wategeke kandi nawe yakwa takore kurira abandi numbasa internal umuntu wa NRM ari kurwa NRM kunkathan parani kure kurwa o group na wa FDC nabwecho kumva ndi wa NRM ngeta muri yati ari wa FDC mukamuha sente akazure enkita akatandika kugendeze bigere ngo abantu bamenye nashasha atshingwe ni umkorre nanya kuba kwica tugawachakira durumwa mwitereza kogira ngo tukareba muri ati na complaining ati njirize dan ko sizira ndebere dani umuntu wa NRM secretary general naroha anyesere kumpa sente nayanga nyotinguza kurebya FD pate yanje hatkuruntreba mani owa muri agamana kudagarasi yakube nayenda nutwabenzeza garibi konko kwagenzere bakaki ifiti izucucece ryamazima ngo bakagenda babetera sente kucece ryamazima ngo bazi betera kandi bazihaye mbweno yisire tacho abanyagore rudobo kujya oyisire
tacho hati kubesije ashikire kandi kubesije esente no shota kazi haheru shota katazi ha o president so difference ni ogor kurra akabai haheru aba bakurra bakazi bazihira umunda niyo tingure boka bar na shije nyo umukore wokwa tingure boka we ukatagambe ziyabira koze sa wakabazihaye wekata ambyagamba byona kataka tugambira ati nyesimbere mirundena esente kabanzi ya na aburka gwa pick up ona ro mucham shenda cheres batirzer bargeba gom fret bambuka owun bargebe nyanza bagurka mahegana sijiri babare terase arwaraka aza Nairobi argai ko esento zihise ko tahagam mbwen hata shirar bagenzi be yabatabutse bakakora kubi kubera yabayakire sente konkanyo nintekateka ngo wareba norya mu ekibina cya wurwe wari umuntu NRM yagenda nyunga koraho na nomushija RDC bwiro we cancer deputy akababa aba FDC bamuretera sente bazita petrol station hata abantu baza kwija kandi korra kabaro abantu baza kwija kandi omushija w'umuto Nixon banywana babo bari no beije banywana wanje kurgarya nyo teka ntomushija yaba bize ya kumbe waba bamha facilitation takwenda bamushanje mu district tashenko wabateganisa so ko bano rwo umukibina cya wurwe hato kashanga no kwata makuru abu Sky TV yakubire ne broadcasting ka headline ukatira ba TV ndizo kagaba bakugo hobashimye kubinga because no ba at ohirecha FDC nyoni bandengo bakadum umukibina cya kandi dagarasi yagamba tamahanga gatungute kurugarya mahanga gatungukire nkana kigambira aba FDC bakashitamire bihamwe bwesije abubona abayakire sente FDC na parliament ya Uganda yaheza kumangu president witu akakwata sente yazihereza aba opposition kuba compromising aresente ziba kutunga official ezeza iPod ezeza ziba kutunga official hata zituzine shonka konka kuba nawe yahire nguzi hati ni tokurutiro mwihangara nawo kumba muto pressure nawo bakaba ni bamuimpeachinga so parliament kaba na impeachinga president FDC impeachinga ababe kugira ngo bakarese niko cyakubiki so Nixon now kurga FDC ne tora muhanda cye mwen kanta gumwe kunganyo ni ndeba hato byaba bitumanya bo byahendera ati nzoza mu president cyane nakaba abakuba noreba Dr. Kizabesije agerzeho emyaka aberna kurgo bwahandike paparatire cyacenda na mwende cyamanye na manyergira rutambi manyerga the broad base bakatandika reform agenda bakaka kuzikora mupate nangwe bikonje bikija kabutari bushija n'ukazi kabarga bashije kwatanga biza abashije bakaba twateka tumunata nabashije katuje konka turani kibatera hasi umutima gwabo bona bakagutara president Museveni tubakubasa kugambara alternative viable policy kugira ngo itokutaka batirwe mu bw'abebembezi EGUP itsangire ngo kugita neke ito mwato mu bw'abebembezi eki ntukitereza tuti eki tukitereza haza neza ari amarwaro gita cyugita neke tutwazo mu bw'abebembezi ekintu kitereza unga wabeta bagambara geneti ngono minister ngino gaba mun general mun mutabano wa Museveni gwatwireho oronda umuntu ekintu cyari na gambara ekikubasa kumbe kihanga kikatana musimba bagambire nguzi tubakutugambira kuba kubasa kugiyeho manyaba ho njo bigezeho kushobora hate nguzi ekahika harevu eyo kugita mu document
bana bakora bid document yo kuombeka classroom biza kwata idrisa yakubire ne gure mutwaro 20 bahandike hemutwara nanita umchitabo nuri kubidinga gitemu na engineer wakozere na wagitemu na supervisor izagishanje ukiriko umchitabo nchimanyisachi ngweze sente noteko kwiza kwendera rusaswira account ya contract yes aziyeho andetereho kunkiwa iyo wija no rwanda senguzora IDG naro ryo polisi naro ryo ababa state house ukura abantu corruption naro ryo office ya prime minister teko basa kurwanisa nguzi abo kuba bukandi bunu bacuma barjire kosa billion mwenda kwegesa eminyeto kunywa kofi kawo nyendo nangwa tuzararibwe coffee development authority office of the prime minister nangwa shukuru bazira ba coffee development authority wundi kaze ngwabo bindaka kwate nomwana bariya no bargo senteza covid bazomo umuza coffee bazomo mabati mbenu hata nguzi finally ngerwanso ngo burumuntu wena involved so ejeje kubahandikira umchitabo yojo ni hano abahotino kokubira so chairman dan kugenda muri shono bireba timanye bimeka NRM mushene kubana umusimira hariya mukagira ngo finally besige FDC they are down ninga kayibingiro kuyagamba ka NRM numukwato abo kuba ihanga position important akato kwasa kwetse broketa asya no itenga ho checks and balances opposition is standing for that so timanye ba kandi mu NRM kutwa kwigiro staka bato munda tarmamaizi amaraka kusinga ga FDC just to your basic izira kamera yara tumkawa mu inamaraka kusinga haga basic mwera rero so that ebyo guru mu FDC no brevot what's the view icyo kubanza nguko batahi banje bagamba opposition ikaberete inenshonga abo kuba netabura kunko opposition sofa ayitwine umwihanga ryitu erwabo umuntu in fact erwabo umuntu umwe na family ha hatarwebyo opposition tegize leta teine muro teru nambwenu kwa president witwiya kugira ta atpate yitu mbwenu nibyebyo mureke twumuzemo twerezo mu opposition no muharige mu muntu nebeitana bobonka nangwa no bwakugira to mwirikanjyo ratangiye nakasero nebeitanda stampede kubaho nebaho abo kubasa kugira bata ibingira yagira ngo yagambe kigambo subterfuge hata no shanga burupate ine mu government ya kabiri burahantu abantu bakana bareba muntu ngo no muntu wamazima kandi atriste wabirushyikirire konka bakabanza bamuteza amuriyati hatoba kugira ngo agire yayakiraki sente konka tingwenda kugamba iki president yagambire niyo nindeba ebingi birikiriyo nibisha because ko kuba noreba nandara na haya nagira ati kandi right hand man wa Besige so nanye ninza kumu exposinga so ekyumanyisa nebitwa beta kumanye bya Besige bigizire bita in fact no basa kushanga okwebembera hata kaza front line yabe na showa ritayaringiri akatandika gambe mwe ebiryari yaba no shangarine icyariyo nakavaringa bo kubarebire ngo hate kinto cyahika tubakikiyeho nandara na haya nagira ati ninza kumu expose today nareba chairperson obere nakurira kakiko ako kaba elders nagira ati ne sente tushangiye kutumkucondoza sente zibahire Besige tuzoyagizirata abure mitaro nkaga na mushanga very good ntabura ho sente emitwaro nkaga na mushanga kandi we hati nuwa kugera ate kintu kigizire kita kikiri ngo Nixon yagamba nandara naza kutugambira sente bo bakabaziye
so sente hinaho za sosi ya sente nobasa kushanga zikanizerga naho mu Uganda zetorora zigiraho zaretwa nabo bazipikinga same people ahabo kuba kwenda korekana ecyo wanore ngo mukazi wa Besigye kutunga omurimo umukono gwa president nuguzaho aha kumuhereseza omurimo tingo manyabwe nke sente atakwasa kugira ata kuzumuhereza moreover an international job moreover an international job so nyoni ndeba FDC yo iriyo neza kukweraho kimwe tu aba ba veterans ababe barho aba bantu babene bareberamo takiruho no muba ku trusting mbere ni ndeba diplomacy y'umushijo bakwetabirwa in fact ningira birwa iniki yarebere ikiru kukira necyabo konka rebo kwa behavingire orena Besigye kwagize rata okwa behavingire tu Paulo kingugerera ngo FDC yeriyo neho it is now regions versus regions wayetegereza so hati no ija kushanga western ne collaborating na central no ija kushanga eastern ne collaborating na northern. This is what is likely to happen. Abo kuba noreba no ekiruho hati buri muntu ayekwatsire neke mbe nindeba ubwo musheje origire ko batoroka mu bakweta mapenduzi already no bwara side eyo kushoti yashikiro witoko wayero konka na yoreka ngo Besigye bakozire bigizire bita begwiri so ningira ngo nikibasa kwija kuhenderana na central yonkesha dere abo kuba aho useful sabambi aikirize position ya semuju then hariko kizubaho konka of course nkaito abayero ntu celebrating abo kubito ntuza kongera kutunga abo kuba bwanyuma y'ortaro abo kuba bwanyuma yo kwihamwa abantu bwese ibyo butabesiga aha so abamwene beja kutaraka nabaza wibingira abane beja kuza already konga ni ngira ngo a bigger percentage nibeja kwikirizana bareba ngo iki babe barumu teno kubasa kukikiriza so ikintu cyo turebera umwebembezi witu president nguwe are consistent ecya kabiri nabasa kumanya uko yakurwaza nogumamo kandi urwigero taha rwigwiro witu kokoroku wakoroku nogaruka n'umwana waza kandi kogaruka nibakwakira nko kwa birori nangwa this time nibakutetsa mwene tubakwima bakagira ngo nibabasa no compensating so nyoni ngira ngo FDC iyo nkapate iriyo neho icyo musheje yagambire maybe akana abireba abo kuba hati abantu bonga no batandikire kugira batandikire kwetera so nkapate yitwitwe celebratinga konka koreka ikikutina samu wareba region zatandika kuba kurwana nkibasa no kwija kutarakana itwe utazaho abo kuba buryo mwe nabasa kwija kuba narebero muri yecyo so now cyaguranye na Boboy cyaguranye na Besigye ho ruma yo kwegeye combination ya cyaguranye na Besigye kanusho tunebasa kubaberekizo combination ya cyaguranye na Besigye neza kubekizo aha NRM hata icyo cyo kubanza tikikuza okwimaginga kwabo nukwija kuguma icyo kubanza founders aba FDC founders ba FDC nabantu bona ateristo mundu oryo myaka kutandikana ngira nkarfote garka higuru takutrustinga munonga nupu kurengwesha kwebembera takubasa kwata myaka ye namagezige no aka investinga haro oba Nixon na ibingiro kwaro ikintu kibagamba obwiro obwo FDC yatandika reform agenda manyaki abo kuba omuntu omwe nkarizindana ninga nkachapa karahanga na musinguzi garga
bakana babasa kufandinga pate ezo mukaruru ergahergamu buri kimwe cyo nabakerezi nawe tutwakina abantu ngabo abo kuba trusted leta kandi amana agabega kiryaho pate yibekine mwakanyitse bagikerezamo ebere FDC no munda bena baza kugira tukanye investing ninga ntubasa kugira yo esubi konga hata noreba bakwizira umurnup neija yo kutunga entebe akarekura abashije tubarakira mu parliament tubayanga kwa subscription sente bazitemo bagira ngo turantfatfe ito twakenda kwereze sente zito abo kubabona babibarabere mwanup bakaba bakoze rendagano yo kugira ngo nibatekwa gumana basubscribinga nibahereza Bobi Wine akasente so babashirukazwe tubarebere bagira ngo ito tukuza kwa sente zito kuturagarike ubaba tusinga ubaba tatsinga ecyo necyitu konkito sente zito tutwakigira kita so okwimaginga kwabo I don't see a person like Waswaberugwa joining NUP. I don't see even a person like Semujunganda kujoining NUP. Tinkureba besi gyo kwarije kwikiriza kandi tinkureba abantu bacyaguranye bariya nabone bagira ngo FDC na besige and besides besige nawe yaheza gukora mistake hata kajya ngo nagaruka kuri idinga naho hariho ikizu abo kuba abantu bamurenko wabire retired unkuru kuza kuba advisor mbere hatiya kandi hatari takirho kiri trusted Paul na ndako njero chairman kachi hata noreba iburiyo no gambe bintu mataro no putaro FDC abantu ba FDC ni goje tubakazinduko wanu because omuntu abarwe FDC nuwe yabandize kujoininga NUP because akatwire naye nare mwergo president arge so nuwe yabandize kugenda iyo tugamba mutezi wakaruru hata nimana kwizere hata nicokurebera NUP kuyizire yabe yakabiri yazo mwanya gwa FDC area yayo percent oba nishatu oba nishatu umbururu bwa Uganda now hatko kuye percent ishatu abururu miliyoni mwenda no shatu ine miliyoni nitubanje tumeza ngo inenka nko bururu nke mutwaro nkeshatu ninga kai amuri gatakaye n'umutwaro eshatu nkeshatu so icyo nikikoreka automatically ngo abantu babire bagiro wa NUP n'aba FDC so best yaye gita archaguranye tarovaru ya disho tina chikwa cha just the same voting bakuryo mukoro ngo baye gita konga bari abantu abagiro NUP bakabahwira amasiko mu best jori mu rukuye wo Museveni ahabo kuba ni ukuzire akwa ni ukazana wo mukishaka ito bayi tochitumanya katuzo mu rwogo wenzayo bundaka in fact na contest kerungu akaruta kwiha Museveni wakare besi Bobi Wine agira kashaka ruka katakuye Museveni ngo buri muri paper for time ejo niyo contest ya romba tuzaka chiko kuzomuka ruka takwiho president urutaro bartwarame ngo bombe barwana yes because koroturo takwikiriza ngo akaruta kwiho Museveni aboncho kazamo kunkanye ndagambira ngo aba ngo hato kutino mushaka ukashanga ente zanje nazi yakashonye nazi twaro wadani kikasi kuko nzura yagwa no nkazika so abantu bakargo FDC ba jendo wachagura kumusupportinga ngo bwara mutoga ine ba youth na kando bakurugabwa mabo kabine shonga zabo no muganda no mudakaturchi no musigazi so yagere minyeto because mnyizo tukashanga ngo ni basa ko ine percent nyingi yagira Uganda yagira dini ye wa Katoliki hati bajangu bes jakari mu kurstaya ko simba no kurstaya ko mu stana ko simba no mu stana baza ho bakora statistics muserkara babiga jagora nyaka buri yake garanje hato muntu washiro wachagura umurungu go kubanza kareba ryo wa kabiri nabaso butaraka ku kwento umgara mchaka to kumgara wa besije so baye kita there is no value statistical advantage ora nanyenda ko retaliating hashongeze umuntu ninyenda tuyamba abantu abakutureba
na Robert Nixon na chairman witu Dan bashemerirwe abikoze rwo mu FDC bo bashemize konko umuntu ari kutureba kugakubagari amazima. In fact Nixon wakigambaho kugakubagari amazima ngo it is alleged 37 billions zikashobozebwa kuruga omu State House zazo mu FDC. Unfortunately turumana miliyoni 3 izo nezahirwe FDC but the real truth here we former chief whip semujunganda bajamu ni billions to be the truth of course base jaji anaretingereje ngo akagendo misho ya koresa obukugubwe ya Zone Bank of Uganda bamugambere sento kuzashuhire yashanga ngo zikazi hiyo State House ye. So iwo muntu waburija kutureba ni nyenda okimanya ngo izi sente wekitinza president taragurize nteze taragurize bitoke bye izo ne sente zakubeneza kuhereza services zo mbindi kunka yaba yazi kwasira kazitwara kuzugura ba individuals ngo bazaha side ye okimanya ngo ni wo muntu waburijo ino ko riyo nonyigwa omumbereje akuko bakasenda ko nkabakarigiro omuritu. So we should be worried. That's why I was saying twena twine kuba worried because at the end of the day oguno mushoro gwanje niwe Paulo guturukushashura kugira ngo gutereze services. So nubo kureba turiyo ntura gutukufuna services esente nezahara ba individuals. So na president ninga inari mune reconciliation wanjera ngo ekokwate sente ezo nyamwiji na nezinde zitakumanya by the because ezo nezitwamanya ezo barwanira kandi zikija 2020. So nchimanyisa ngwe myaka eje ndijo tuturukumanye zinde zitwirenze ukora ki nezitambura. So omuyi w'umushoro twine kumusasibwa na no kujumerera kintu echo bwana Nixon kukijumera echa kabiri omwana Paul omuntu wena kutekateka ngo opposition neza kwaho kachiyamana kuyagamba ati ninjirewe FDC yahwerecha. Yes FDC nkekibina nkibasa ko na hunchi basa kugenda na nyencha kare. But we have to sit back and ask ourselves abencho opposition yetu irero kandi rukweyongera nangu tindi kwicizane cyane Nixon cyo kugira ngo batwirene baba bakadukozo mbururo bumwe it is confirmed ngo obururo bumwe bukibwa nangu no kimanyaje na naturburente zikatera in the other omushango gwabire buryo mu court tukashanga polling station eho harho enanenta hizati. So ati echo kwibo buryo tutakozire chiko takihire. So abencha abantu batwirene ba joining opposition kandi bakweyongera mani nabo kugira ngo tubarukwebwa services. So bwana chairman na Fande Nixon services abantu baba tarukuzufuna obaneja kubera FDC obaneja kubera nupu. By the way we can also have a headless revolution here. So Robeni impura ibingira kungambira nintekate yangu we muzahuzi owaza kunyiha omuryeje mbere enarement iremu nwakwakira billions. Of course atamara kanshutwaga korana wano dealing na ba individuals no reba nicoreba burasande nibahiga kugira ngo tuzo mu cyaki bagumene bongera kutushomesa ngo stana bamubi kandi na nebi bitu biruki. So wano dealing na ba individuals na umpatize ntara mu abantu turukubasa kubura mu abantu abo abarukorebe nuri umuntu naye yarwo mu cyaki ashuma hari yashisha rero kashwa bari mbibina. So nyenda kugamba point ina na ninkora government yabeta kozire aha bintu birukunyiga abantu bana Paul bintu bukagumana byeyongera nkiri izobe byo rukureba tuyinaho muri mbara no mbicuye kabyani owe kitinsa dana wa mukwasaje akazindara kugamba services za kirhura namanye kizingamize ngo umwe no butagira sente zo kuruga central government kwija kumushikira district zingamize mermo yaki ya district. So wahura abantu bawo bakahurira kandi hari abantu bacha bakambara bari kugabire sente ngezo ndakugambira ngo opposition neija kweyongera regardless of the party barabe barumu nitutekwa kwegi kurondo muringo gono guturaye gite kureba ngo twarwana so bari kuturetera twabura yabare dagarase reka tumure kake munonga just for few minutes tuzyamutye nduja kwa tutakoringa omurama gwitu wa kabiri kandi of course umushahidi ya kabiri ya program okubiri reka tumure kake.
kari abantu uri mana nyamana we Yesu okubara imyaka 18 yona Peter Zuremo yo mu cyayi cya gospel music aharyo ruyatunaga mwati huro ebiro 20 byo kwa munano mwako ahari niyo mangura garden zawo muri mbara ashagatirwa beshongozi banywani bebona Lena Price Simon Mirembe Joyce Mugasha by Faith Jora Musimento Florence Jofra Bingana Labenti Best Emire Julius Muhoz Julius Soki Sande Rukundo Mera Simwe Nabs Justin Swas Best Dativa Afande Johnson Lilian Nabasa Habert Giti Richman Aral Lady Diana Keti Muchiza Ameria Kanaka Yesu Semanda Justus Kayes Lois Kanyes Jedebura John Singer Freddy Kajimba Michael Mujisha Nora Nankunda Mutaga ya Dennis Medotex Kasara Boy Gankaba Marayo okutandika na Shamshanzi hangu endongoneza kubayatandikire kubaragurika abana bari kuzana abana kutabone kumita n'abakuru mutwaro byayipe mitwaro 2 emeza neza mitwaro 3 kandi nyaburamwe mutasigaye abana ahubwo kuba tubinire byo kuzana byona nka bouncing castles face painting ice cream abana babonererwa ebi byona bishakiro bajudo events bukamane wamanya investments Sure Tunes Amity Realtors Rock Studio Weldon Secondary School Muscat Motel Sonia's Restaurant Promoter Gospel Vibes Favored Evangelistic Ministries Cubs Gotv Tailors HD Events Nobat Events Glory FM Grace Radio Mercy FM kandi byatabekanswa Salvation ama Music yuwari kwenda kwetungira tiketi bucyari kare terazira mushonje mwende 12 abira mwenda abiri namwe mwana wa mama ataka kufera konga shunze kanibo chira kweshongora totera yo kamu ichenda monywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhira waba kurungi amagara gona waba kabiriti ichenda monywe kabiriti energy drink ora kachunchu murakanywe karakumaririho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarket kono mwihanga heresime yazira umushanje 5 9 2 8 Olususura omwana wange reta agenda birire yesigika chemba mmonaza chogero vitamin E soap ate ne mmosiiga chogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususurwe ngalulamu omwana wange nanyirira ne yeyagala nabeera musanyufu buli kaseera ate ne famile yange nayo tukozesa chogero products yensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa chogero products omuli cocoa butter jelly and soap aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa chogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Zabatino mpira gwa manu munonga murebe cyengu mweija mwena twa supporting mpira ogumwishe tutungure entaranta abantu abakwimuka bakaijo murundo gumwe kwimuka nga Sky TV na Radio 5 tukakwatanisa ne mwenchi mayisangu nitwetenga ngo biconjo by'abana birijeyo entaranta ne kintu kikuru munonga nabantu abatumwe mpira nyingi munonga nabakuzana ningashina abanyamizano mbwenu mwije mwena tukwatanise aizoba ne biro 13 nanyalanta siniza kuba ndiyo kanye tekatekire kushara abanyakashagama sezi yagamba gozi 5 konkanza kwakore kintu kibi munonga mukitegereze Sky TV and Radio 5 ebiro 13 kashagama Tenga mwamu nugura kwanje mbanyo haka maramu otali kwanu romu nugura weza tomu nugura wakojero munugura na iwe kagende ushaniyo nugura tunyure tuhamize abwo kuba gwine waka wagunywa notere eragirwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinic Santereke ya massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga 35 nange ya 0 kinana na mukaga 35 nywa munugura gukutamise bindi byona amazina ganje nubanyeta Joshua Tukesiga
director wa Adra Model Primary School, Day and Boarding School, Nursery and Full Primary School. Shangwaha Makenke ahashungine na Coca-Cola plant na Makenke Barracks. Buhereza abana bwegese obwo muringo bw'umutano bujwangizemu na ebyemukono n'ingashi skills tugesa abana baharani tubegesa computers kandi tubahereza na transport y'abana bakubana bataha twine school vans twine abashomesa batendeke abamiringo mirungi ngetaye yemwe nemwe kandi abakwasa kuletera umwana wawe yarugamu omuntu murungi wa nyensya tubasha bangu mutereza abana banyu abakuba tuyo ishomero ryo mutano ari kwasa gukora kugera kiri yakora umwana wawe wabana ndakutushikira mutera akasumu 0 kinana na munana 30 ningashi Airtel 0 23 endijo 0 2 17 baba nonda kutandikira mukashanicho ka email notandikira hari info@adulam.sc.ug waba nonda kutureba mikutu ya internet notugugulinga ha www.adulam.sc.ug. Yo mshisha kuna kutumeka kwa ngodi shopping ngejeleta njukuza ati wisha wasamaha waji waji mara kwa kakare chotinga cheo sasira nakanga hubidali eche kubona bona niko magara ganje niko nyine kulemeraho bamenya boti bizano eche kindi kugamba madamu kankusha bonyongere embogo nekolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 H2 zidarasa ibikorwa batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazuru musharu 05 cyenda na mukaga ana na mukaga 20 yange yazuru musharu mushanjibi 20 ashatu nishatu 11. Sky TV irakari abantu discussion ya tushera mwaye tara program ya kokeba gabire kashonyero bavuga bari buhonere bugenesio cyo kugira abanyakashoyi tonsimu now ekibuzo cya ekiyo sirinki integanise kinyezire ngo abashija babateho uburemezo bwabo ni obwembezo obuturuku batwino umwe tukarenta ubwetenga konko bundi butakurebeka omeremere korwa burizo ninjangu Uganda kuna kwenda kwekunda nko munye Uganda tuyari twine president omuntu era takwimika kare ya mumesho obano muyicherezamo obano makansi did oshoto na besije na akakora statements untega onwe ayo pozingire museveni kumara ubwire burenga yajya tumushije gwize strategic think atarara ya mumesho mucengera reba hare munongi bano bamuri yawa kuriya ejo statement etakuzara ko umuntu reba hare tine cyatareba so konkani nyevuze kibuzo mushije rukuzo mu international conferences akagambese kur problem identification kore kensa teke ntukiza ubukiriya ukarebe siyona na shaking in acceptance Africa yona yakurikiza museveni we ekibuzo yankigira ngo then ntuyija tugira tuta obunde genguze takorgaho ntuyija tweshanga tuta obundo Buhereza butakorgamo ntuyija tweshanga tumu mbere Uganda turumu abo kuba kurigirira president okuturu kumureba hero Uganda ekaberi ikindi kintu kandi hari examples abo yembeze ko buyizere bukindura community information yitu ina Singapore information yitu ina mahanga garigire zero omyaka niyemwe gakatunguka not even time can defend Uganda obwiri no bumara kanjire konka obandu maro batuburukumara panel ya maybe let's have that trigger to review producer to review. This is the issue of coffee. The global value of coffee businesses currently is US$ 460 billion. 460 billion. This is the value of the coffee in the world. However,
all the coffee producing countries in the world, Africa, Brazil, Colombia, Vietnam, all of us, take only US dollars 25 billion out of this. The coffee business in the world, 460 billion. All of us, the coffee producers in the world, our share, $25 billion. Africa's share is US dollars 2.5 billion. Out of the 460 billion, Africa's share is 2.4 billion. With Uganda taking $800 million, because we are now producing 800 million bags of 60 kilograms each. Germany, a non-coffee producing country, earns US dollars from coffee, 6.85 billion from coffee, more than all the African coffee producing countries. My young friend from Burkina Faso was asking about this, where the problem is. I could see he's very worried, our young soldier there. So you have the answer here. This is part of modern slavery. This is the modern slavery. What is causing this? Africa being locked into, and also locking itself into, only producing raw materials of agriculture, minerals, etc., and abstaining from adding value. A kilogram of good coffee today earns about US dollars 2.5. The same kilogram roasted and processed outside Africa earns about US dollars 40. So we get $2.5 for a kilo of coffee. Somebody who is clever outside gets $40. This is the hemorrhage that has stunted Africa's growth. There are other bottlenecks, but I do not have time to go into them. Therefore, my proposal to our allies of Russia, India, China, etc., is to point out to them that they could help here by policy decisions to buy value-added products from Africa rather than raw materials. Those are products like processed coffee instead of bean coffee, chocolate instead of cocoa beans, textiles instead of just cotton, steel instead of iron ore. Iron ore, we call it, our languages are richer than English, we call it obtare. Obtare, that's iron ore, different from the metal. Electric batteries instead of just lithium, etc. Part of the issues we are solving among ourselves in Africa is the issue of the free flow of goods and services in the continental free trade area. ningira ngo embera nuko Eliet tinguza kubigaraka mu president yagamba just na toyihayo producer yanyamba kuntungira kantu kamwako konka ni speeches nyingi munongeze president agambira mu mashuga world powers ensekatina okarebe bizu bya Africa ruyari ngo abina fingertips ningishuka nabwakana gamba nuclear proliferation mu mashuga Barack Obama nkareba America batina nyuma yakayo samukuteza gukora impoza shitami and everyone was checking and acceptance nabizire nawo kono shoto numugenyi yaba rangaho speeches z'umuringo ko gukurwa umbwenge bukwingana butyo Uganda president kana shoti tsigire hari maybe kaka kene Nixon president ka tsigire hari munonga AR na Uganda yer campaign ka na nienda kwa dagara se twatagije mu kabreki Jambo opposition ne Rwanda service delivery. Mwana nyenda umugambira ngo kari yango kuno bageta Libya. Kebembe ngo umshije kana umutaka no muhamagada. No mukazi wenda ngo akaba mushashura. No mwana uyazara baba mushashura. No mwana wereza university mu Bucherengi. Amiza kagato mu desert. Na tapu ya mizi burukoro miti 5
yakora green desert umurwaro bakaba batashafura kunga abantu bakakwata sente babuhereza abantu ba Libya bita Gaddafi bamunaga no desert n'ikindi umwihamba. So tumazima opposition yona nene rwana kureta ho service delivery hariho bwe kurwana kutunga ho mugisha kutegeka ubasa kuba noza kutegeka je ninga noza kutegeka kubi. So dagara sukwati yuno basa kuba no teka ngo bakugwana ni barunda service delivery tubona waje ngo urubaka bwe bwaterwende hati bagura mukama wanje wo opposition bamugurra kabara nyewe nkumere pooling station no utikashonje hata ninye batakuza kugura hata space y'imyasi bisigara so nindeka ngo chitjes akona nyenda just highlight ngo man president kana shot sigire ngiya nanda kugamba nyewe ubara disinka kukora imyaka 15 nangwa nkabuza mine myaka 36 navugamo so ogumuntu n'omuntu nyogango sekiga muntu n'omuntu wihana obunda abantu batakwata kunganya n'amagezi mingi ogumuntu akakoraho obushomesa tumushomesa mutendeki konka akakoraho obushomesa no president ofayo kugira ngo ecyakumanya mu mutwe atshoborera umuhurire akitegereza icyo kiba kiconco cya buri president eziyone keine covid nyonkanza BBC nza CNN nza Al Jazeera nkanta karebaga president wense ndijo ari kutwara obwire kugambira abantu be okwerinda covid. So president wite no muntu ari kukoze sobwire wingi muno kwenda ngo muntu muhuriye yagargaranga mu iconjo cyo kushoborera wayiguru akagaraka kashoborera wahazi abebembeza binje cyo tukukibasa no ushanga wine chance ugamba ko rujungurungi nkampurana baganiza kwa mwe nkuruma ngo akana amanyu Africa yo nabagana bataka muriba. So okushanga umuntu ayine that chance yukushobora abantu kandi akagaraka kakibashobora in simple language njo kurebera gamba nayo garaka ya statement hamwani umuntu yona Africa Uganda Germany tinde cyumwani unit ungese ndezukiriza Africa 6 point something billion US dollars cyo nicyo kwa ecyakabi no muntu uri kugumisariza President Museveni no muma omukwaka barata sita kugaraka ma independence omukuru tukazaba abantu bakibama batagaga agena kandi mangu kushesha buti nabi gaba minister na akora cabinet rusakona ya places nabari yabesiza nitu ya places ababire nbe expecting go okubingaba President Museveni no muntu akundo kutsondoza taketwara muga ngoro kumanya wabutsondoza yakomwe rwaruka mdoroteji choma tinicho chikuru cha kuchebera sirimu CD4 account na kuuza CD4 nichimanset awonje tarabire EF account naleka ba SG account awonje CD4 korku botako chumusoborira ha machine takuba so no muntu kukunda kushoma so that ayitegereze kintu atshoborero ndijo umuringo riyo ogwara kitegereze hariho ubwatwita basura akita professor umwe kushomesa abarisa okuitebiti bakukongora amataji Professor yazo yagamburu president yagwana mjati na kwetera abanyankore na yita professor w'umunyankore shomesa abantu mu nyankore omshije dera tu UC ata na UC na runo ruhu yagumana mtanga tanga washomesa mu nyankore ya president yimuka yayishomesa yagira tumti ko ata nubike byo kuryo omumababi
atiko kugatemaho atunukubura atugwa kuhura nugo abarisa batero mungaro konko kareba professor akaba atakuza kumwetegera professor akaba atakuza kumwetegera akargo bya buringi manya storage bya photosynthesis takuza kujya konka president hanga kamhechera choku kwetegereza ikintu akabona kucyetegerera sondijo kandi ngira ngo cyo n'icyojo kitino burundu wena so now ati ko kugira ngo atsigire ekyakabiri president witatambuire muno nawasaka watakushana na nguzo zetu atakushana na dasi yitu atakushana na electricity cover atakushana na water coverage atakushana na president witu nyowe okunku mureba na amagizi gengachi ihanga ryategeka nyowe mukoreba kwanje kandi ahuga ngo agenzere munonga narebe sineko za amashanyarazi sineko za nuclear sineko za technology mwenensi we ahabwe esinekura erukora buri muri technology hata ho abashuma ababo kweta bakora ahi batunjura umuji we kwarete kintu cye aba bills of quantities ngo this is a presidential directive president zirentumbe kesindi skuru rugombora ejire sekendo ishomero rya miliyoni 5 baratari billion embiyo kombe kama shomero ashatu tombe kishomero hata sanga idea yi negenda mpora ahabo kuba ntujigita mufu here sede yakubene mbo kwa miliyoni kada ushanga tujitire wese nyingi leo chama no kuna chama tujire kumbe kakazimba ukashoni high school miliyoni iganabi wa tukakaheze konka kurkari aka government kurkari wa miliyoni binata so aho ntobuzuburi nutkoza sente nyingi kukora kantu kake president nagaraka ajirechi kugira ngo uyorarebere omuntu wa Gotv development authority maya maremyaka nkabirero arizira ha Sky TV kugira tunija kushomesa abantu umwana okuhinga okugwanika entundo bare okubyara amanyana kwenda kibunda amanyana kwenda mizi oramurebere wa hati tushemeye kuba turinda president kubagire kutaya ya Russia dero tukahirwa tukamanya statistics zo mwana konka tuyina abantu bandyokwe abamwe bacuramirirwe konka bakahirwa batungemo abandi nendira kucinduka bakahirwa batungemo abandi nebiteta takabasana kujangu ya kushuburira kubuwache kizero konka nabarya ho konka na gumko government konko umuntu outakwentuenda tukuri iki kandi zagamba kigambo umuntu wa Gotv development authority abantu we yatushobora tereka kuri na president ngwata ya Russia nico kurebera president mangwa tusigiri kwa kutaya ya hano ubunebe kirare gisinkanchira kugira ubuzubu n'abebembezi ubundi chairman atankwata ku president ataya bamushaba ambulance bamushabirwa rya health center fo obama makurusha baturana bamangu bagenda tabakahandika gana bara just bara ngo bachandike bagire ngo tukahandika your excellency tukahandika bara akano handikira president ariho permanent secretary wa health ariho minister wa health abunji no handikira president kumusha ko apa grading health center 3 ukajiya kwa staff orinzire ngo atayaye isinjiro ombanda garasereri yaba yizire rero bamugambire kubatina ambulance kubatina US school mu ngombora yabensia kubatine mu health center fo kuriya kweta kagireyo oreba bebembezi bari baronde 2015 kubisha ba president izobaro eba kumire bashabere kai batarinzire na president at least kayo kuri kujya president tukahandikira ministry ngombora nyamare myaka 8 tukatunga kasindi school tukahandika de kopisi ya sa ebar hazito shanju abandi mtreno babombekera itukumanya gwenje batakatumekera hato shanga omwebembezi agerzo obwiro president amazire ndebere ngo tutumukopere chikumara tukumukopa chikumara kumwetegereza nandi mu Gotv development authority bir president hakoza kanagamba statistics n'abandi director
wa anu Buhereza omurucurura na kazoni sinjiro hari yejo mbarine eine TV zingahe ne radio zingahe katakaza yo gatima just kushomesa abantu none kushomesa abantu nichitwara konka tukamanyaga president cyaye mine tuketegerezaga nkora ye itwabakozi tugezeho tumukora secho oshitire kugira ngo atsije namazima nyo ko kutwara konka ekindi noreba president no muntu hati norenka abutwantu gamba ya FDC ninza kwanka nani wena no muntu bona mangu omwebembezi to kubasa khayiro kwano ko muntu kandi ukagaruka ukagambira abantu nuko rufainga kubebembe nangano yoda kajira ati Museveni no kugira ngo numbitishima sangi boboy no rumu so it is another way you know creating a Museveni no mbita ine service delivery konkichukore kan wiwo embo improving ya wiwo murunji ku beta nichi nabata chini so nichokuremera president kwa kubarga hand hatu na gama na nabakwije kumwebuza ekitwaze akagira abasudani ati kumwe no mu Rwanda ngo mu Rubarungi mwemerezo rutaro mushaba abantu ubu babatora ndemu mu rubyari abasudani bari aba basudani bo mu Rwanda akabagira ati kumwe no mangu muri abantu barungi bo mu mwemerezo rutaro ndiya ku mashani mushaba abantu ubu bunu bija ko batora ndemu mu rubyari ati ngo umwena no mbutire ateje maze tumuru babu so and then I n'ikindi cyo nagenda kwereza abagenzi bandi akamuhe icyo kugambira abantu open America ezaho etutegeke tutuzuko kokatine cyo kubasa gukora twine oil tekubasa kutera ho final nenda ngo umumuri kire cyane akishobora cyo mwana kumeno kuza ro wax oil manye kwasire nende kujuru nenda tumentu kuzenjuru rero mnyaganda kumanager bitkan tukuza oiro esente katazire kunka president najata imaba America nta kwasa kutiya ambaye nyonaza Russia naza China pakutumbeche hatine uranium yi ndebire nagira ngo batumbechere na power plants yes kunka kusanga twine mazima megawatts nkumutwara takuba tine honna na megawatts igana hata babadira baza kwizo mbiri of quantities baza kureta mbiri of quantities ezukuremesa umuntu kombe kececi beka plante iri kwasa ku importing amashanyarazi y'urwete tubakubasa kuchikora ngo ibintu baza kwana ndakugira ese ndukira kare yabare Nixon so now ibingira no basobutikeza ngo Museveni president Murungi ukemuka wamuhakaza ine ndike kucwera do you confirm ngo ine president Murungi muhanga rero mbone kubuze kikurata it's a yes or no question then of course oburungi bwe na butari burungi bwe itwe abazali bo myaka ya harkwebembera utuburebero ndukozi wa ground kandi kirungi bafuna umugisha twashoma tubasa kugeragera nse birya na nebirya hebe for your information awachitsa Museveni kamuchirije ariko gamba yabe na bamaze kandi bishikire cyo but akana bugambira platform gwi support no message address exactly kaba witeza wa president munonga akakunda mu Ibrahim Traore ubwo mujyaso wa Burkina Faso fact we yagambira mazima gashike president Museveni nizo byona nabamanya abo kuba yebuze omuri kinanda mukaga rukwisha aha kwato bwebembezi Uganda keringe ya kabiri ahari Brazil mukingo mwana fact na namajani tukaba twebembire turukura tihangari ya Egypt by that time
kunkeri izuba tukubasa kumanya namba ituru so President Museveni ebizo byenyine nabimanya kandi nabigambira kuri nawe nicyo kushwaza nangwe in the 21st century tukine ba presidents kutembe nyonyi n'abantu babo n'abamaka gabo bakaza aha platform yemwe batugire obana 50 bano bangaye bakadana kakutebye bizo bya Africa bari kubitebezo mujungu kunka batakashitamire nkaba Africa bakagamba habizo bya Africa bakabifunira na solution kiguye icyo cyonka nikikwereka mutarabeho ki solution. Then in the case of Uganda, President Museveni amazima nagamanya kunka akagera ekibakweta kwekunda abo kuba nka ninkiriza no kitinisa Nixon kabuye ki yagamba President Museveni ayizirati akashanga companies ezabe tukimena n'obusente buke obwire bwa mine no bote obwabe mburundwanwa kunka bakozere companies zigeze abanya-Uganda ezabenzi bahereza emirimo ezabenzi batahiza nangu nabaye batakwe basabine capacity na za cooperatives yabeberuho kunkebyo byona ahabo kugira ngo wakekunda ya submitting abajunge kibamugambire ngwaze ayiba kweta privatization niho warebire ebitongore bimwe bya government nibiguzibwa aha kasente kake na nerizo ko kuza kugambira nka banka yitu eje yahindukire Stanbic sente zibagiguzire nora waza kura direct operation sente zibagiguzire nokora ki nora so kutwagira privatization ebitongoro bimwe byatwarwa abantu buntu konko munya-Uganda nko munya-Uganda yasigara feri so noija kuguma nokora ebyabajungu barikwenda ahabo kugiriwo kekunda no mango ekyo nicyo kikubasa kusustaininga omupawo ananeri izoba oisinsa Nixon ekinkwenda tuyikirizane okushiftinga kuruga omuli west hati kugira ngo bagarike Russia nabo kugira ngo Putin nawe ninka bachayina hati aba west birebe kuba kuhereza ubusente bwabo bagarika bakwisiyo konka kano shotwireho munonga kawamaraho bwire bwingi hati cyo President Museveni n'abantu abari ngabo tubakwenda kukibisi hatokwe bi ubusente ntubwena katwenda bagire bwatu bakweraho conditions nango bakugira ngo hateke ocho takikora ngo sente zitwakwa korechi hati President Museveni akiri kwenda kugira ngo abakirya hatagira tahare kanze kudiringa na China kanze kudiringa na Russia ahabo kuba bo tubaragambe kugira ngo hariho obutaringanizo mu ihanga ryawo ebyo tubaragambo so twihamu abebembezi abari kweyendeza nk'abantu abari kwerebaho nabahonda nyenja kare myaka 10 myaka 2 tukakuza ahakora abantu nyenda kugambira rizoba oyisinza Paulo cyo utakumanya ni mangu abakura abantu bakimanya umwaka gwashanje na mukaga wekitinisa Idi Amin akanahereza Dubai obuyambi ihanga nka Uganda wanogamba Malaysia wanogamba Singapore kuzitungukire wakureba emyaka yibakorire mu ebintu ebi ukashanga ngo namwaka gwashanje na mukaga wekitinisa Idi Amin akayine capacity eyo kuhereza obuyambi Dubai kimanyisa ngo wiwa somewhere kurunoja ngo tukafuna kongesereza kunkeri izoba bwanyuma y'emyaka 3 na mushanje ya President Museveni what do we see nabana biteri izoba owekitinisa Nixon kabuye kwa kweza kushomesa omwana mu university omwana ekyakutekateeka huno kuza kandi Dubai eyitwa abentwereza obuyambi kuba niyo yakora obwaya in fact kunoja ngo naza yo on a professional level kwara abari engineer ngo baze kumushashura kuri ya noshanga ndi engineer okundi engineer ushanga ngo na applyinganiza kwiya kandi kukora obwaya so abebembezi bitu Paulo na naba abakutureba baturiremu orukwe abo kweyendeza nanguna nomwe bareba aha bintu ngati okutwanda okiza Nixon kwe yakigamba esente zo mu OPM esente ziri kukorwaho mbintu bimwe okarengo bakoraga debengarye kunga President Museveni ajya tukashikunda akwata muntu yariyeze sente akaruru kanja karukonjerikana kaza kufa icyo cyo bakwita kweyendeziwe nko muntu ngeke turi kureba muri mbara ninja Nixon kumwaragire mbara ya fera cyo erizo batwino ruguta hifa ha Victor bwana muri mbara iba kwita city kilometers 2.3 kilometers zikozwe billions za bernisha
aha billion za 23 bakaba bihira umwaka gumwe kari sente katutazifa erizoba n'imyaka 3 turuwakakoze reki turuwakahwira kunka ko kuza kura contractor akuja billion za 23 fine ngasigning kunka zona tizachi tizanye noshanga naza kutwara billions munani so nyendo ngambire enkora nkejo woyine obwebembezo bweruguru tubwashuma hansi kureba abo kuba bari kurya maybe ne basustaining regime korachi okubaho so twaba tuyine abebembezi abakiri kwetekatekaho abakiri kwekunda Paulo ebizibebe na n'oburungi bwabo nibija kuba mbukomo mbigambe in fact kuba kushobora babigambira okwe kunka kuba kugaruka munda beremera izoba a case in point here tingo mubora funiro mugisha kuza omukibuga cyiteke cyahe cya Kampala omurikatete tuyino rutinda hifa Nixon na Shatara sigire no rumanyaji ebirebe bahereze kurukora tujye mezi ngata bakakwata amabati bagosi y'abareta bawerda batahe misumari bashoborezaho miliyoni 15 kunkita abari kucondoza amabati tugakwikana 20 agari yarutindo ago babyamisa tiri kwisya na miliyoni 20 no kubuza hayikinjirota hariho munda ari kubasa kwija kucondoza kumanye cyabiri ha bwanyuma y'ameza na Paulo rutindo rugarikire rwacu nje bayisango ntihende sente zinde zo muhiwo mushoro kugaruka koro rutindo ndoro so ebizibwe byo twija guma nabyo abuja ngo abebembeza bahiguru Paulo batekatekire akuba kubasa kusustaining entebe yabo akikubasa kubarabyaho kuguma habwebembezi kunka kutari kukorebe byo nyine bakomanga bishikire kunka tebakwenda kubiteka into implementation so ibingire kinanye thank you kinanye ndakubuza nanyenda kujya mu kare President Museveni at failing nka president hata nanyenda kuta president wo kwicarizamo kwebembera hati ganda abantu boka baje n'umuntu abibingira ari kurata nabo kandi bahabwa mu gishubundi kutebekanisa nk'ikibina nka FDC bakendera bakirigire mbatandikire kisi after almost 20 years bukandi bije bazubwaki ahituri buri muntu that provingira hari cyaboze now muchamuti is talking about structures after all these years banyimeje myaka yona bonka ba muchamuti mbije abayitwa because ikibuzo cyane nanyenda ki cross cutting turebe omwembezo twayo tweta murungi ne jare mesubwaki so Museveni no bibyamureza twabere nanda gumombo yembeze orukwenda kubuza munka muntu wekane jare mesubwaki anda kija kabura ko you see like they say that success is attained gradually obwebembezi na President 7 wenyini erizoba ryo mu NRM kumva tumishika ngo akari yo mu za UPC za DP yazo mu NRA yazo mu UPM erizoba aine NRM so ejo kwindiro gwe ebina maybe nchibasa obutako no basa kushanga ni kigeragera tusana no kuvuga motoka no basa kuba Paul watemba basi yechika kimwe okutegateka muneja kugera hiya kusya kungwa kora buryo muhando hure yatandika kufumbera ujwe tunga hakande embeji ebase kumpsya hindo kora ki ahire nawo cyo tukuburuza ngo cyabira armakana kaniki cyabira armakana wa basi je kaipaki nyawe that is my question nyechi ndi sure which sinsanka jeno muntu for example at least no mumba bire bari tested but Nixon kabene bachimanya ahiya berire even amekamanda neri izoba waza amyaka abana mushayo hariho munywano wanje omwe n'omusha mukuru w'amahize kano akana antebeza enkora yo kuyabena akora mu mahe echo there is no doubt echo bwebembeze nakora ki nakibasa ungerizo nasa kuba hariho kateni ezikimukinjire obutija ha platform eje yiha because nano kuhereza ihanga nicetaga omutima gwihanga nicetaga okugera tools zo mwezo yine kunkerizo ezo wakubasa kubutaka kozireki otakafunene take an example of our chairman here chairman asa kuba yine byinji ebiruberwa be ebiyaraganiso byabena ijo mukaru kuko umwengo kuna nakushoborira shange eki yashanga ha ground esente maybe skuruga comme central government zagire mermo yemye emwe eyizazingamya obutagikoraje
ekyo turi kukinenyeza chairman ngo tumukozi ningashi titayine vision yo gukora abantu be bakiruhura apana nahaba hariho tools ezikora ki ezakora so for the case of our leaders abariyo mbibino of course nabo bine ebyabo ebiri kubaremo but at the level ngo twahebwa obwebembezi nka hato hwihanga na plans na values ezitwine because values aho muyanga which is upon z'abandi zezafu omuntu obutagira shoni ba Nixon kabuyaba ibaberire ba RDC na nerizoba wagerageranisa hari habebembeza aba bakabaja ngo aha iki ndakikora abo kubanjija kunshwaza and those are the values so abebembeza bamwe babuzire values haza cyabaremesa okwebembera y'abantu babo okay chairman reba ndani ekibuzo tinguza nangwa kucyentinga muwadekaje ntijaba hoki President Museveni kanasha otsigire Uganda hare nturemwa staku kwata president ogutukamuyihamu ekituru kwenda turemiru kikamura President Museveni tukamuyihamu buri kimwe cyone ki Uganda eri kwetenga tukakimutungamo ninga kunkumuri twuru kumureba but also abembeze kaba mukagodana abembeze kaba MPs hijaba hoki problem koma maguru kutuzubira ku exploiting our potential ekimukagar kurra mutuma cyanga kitakuzoma mikono haba hoki ibare moderator abatahi banje abasubmitting yes nyenda kwikirizana n'ikibuzo ecyatebwa kugira ngo president atutsigire konka tutsigira habwenshonga oriya hano moderating ningo ine kintu cyo kwebembera Nixon RDC Paulo manager wa radio tingo maworo manager wa radio banu bakwereza advisors tobin ninye kwehabura ninye habura nonye tegereza Nixon kornogira ngo yina advisors banu babasa kumugira ngo hati egesa totagijwara nonye tegereza mukago banu baza kugira ngo hate motoka yo kuza kugenda yeje utagenda nayo notekwa kugenda neji kandi wanorga cyuruhura ntwenda ngo orabe enguto erukuretwa kanyanya ekaraba because eria no basa kutungira ho butandu so president na karinga vision yihangeri kandi ecyakuza kureta cyona nikiba kicenjirwe yotarenga PDM egi heine ki yagireteire konkino basa kuba nogire bo muri ngo gugizire guta ogundi now nanyenda kugamba kugaruka mukake ibingira yagira ngo aro omushijo kwebembera pateye ya anti-general muntu akaine capacity yes kongani yango muntu asavingire unka ame commander omuntu wa retiringire ari ha ranka ya general muntu kama ame commander emyaka 10 kando wabere the youngest now ninyenda ngo batugambire for me I went to Kitunga muntu era high school batugambire apart from izina ryishe ekiyahindurireho muri kajara rero tumanye ngogo kubasa kuba yakorire wabo honka nabasa korera naki ngibiyakozera kane yagarara kongitwe mpurira kuba batugambire ebitararebere nyone ibingira nimpamye ngo na Nixon tene kiyarebere ne Paulo konka president akarga kutwetebera abirna munana omukwe 12 yatweta hanta hu yayetsire abantu bagureta kiruhura kubagambira atokufurka okutema amataka nikibi konka karubata habigire narga Tanzania nisha akatugambira umurimba Rome aho yagire omwami katanywa nagira tabantu kabafurko mu nsomu kabatakirumu nonye tegereza nakoreka okuyabe na recruiting nibakoreka okuyatiriza isheru mumbe motoka ariyo naza kurwana natwara abasirikari
ejo sacrifice to commitment now ekinkubuza iwo mukago chairman wa Kiruhura iwo Paul manager wa radio iwe Nixon RDC engineer ekimukozere niki ahwaho abo kuba musheja kazo mukishaka atene na mpi hatari mwine mutabano wo mugeiga ngo yagenda yamangu naza kufandinga nkebe bitwantugamba patizi hagenda wa supporting abagaruga ba cyapa karahanga wakazo mukishaka yategereza aho buraseseri nangwa ya manyangwine na capacity yo kwiyaho government konkaje ati tutukuza kururashinga tukahikamu tutakegero kuba kombe kaki government nonye tegereza tu nashemerwa bama norebe ebi bintu bikombe kihanga it is a gradual process yes amina kereza ho buhwezi Saudi Arabia buharabu batobu yabo gereza amino bwiro buyarigera buyabira ryaha nawe nka government yibakajumuka reka haza hobote obote bamujumuka haza horto bamujumuka haza ho benayise tinku hamya ngo ebi bikabitashisha bintu hene kibi abene bigira bita kuwa wayombe ka power line ejo bagitera garkaruzuru kuwa wayombe keki ejo bagitera. Now let's come to 86 kinana mukaga president yija yashangaha ngo tukata kubasa no kunywa shukari nyonka turaho muraharo ndiyo mwana bampeki ikicupa nindegate ko bakikakira nk'icya rwenzuru konka shepu ejo kuza kwatira mushukari aharbara high school nonye tegereza abo kuba nicyo ntakubasasa konka ni mangu kagenda no muntu kuza kwata shukari ni ndebero mwirema obungo babebeta yero posho wabura mukuru wanje wanyebembeireho kake Nixon nimanya ngunkarebaho ebyo kurya byo mukebe nabwo ribwa bambara high school World Food Program niki hata iyo niyo Uganda eyiba president ababandiziho bashangire eyombe kirerige nonye tegereza konka wano ryo munya Uganda konka no ryo byo kurya by'emikebe no rya yero posho ya World Food Program abakwerezo buyambi nikimanyisa ngo hakarho ki nawe Museveni kuyizire efuka erukutukura zirukutukura obwo hato fuko obwo mbushangiro mukabo efuka zitandikira hati apana baka wachetegeka kutwira obwo mbushangireho nikimanyisa ngo nagita kubasa kwekorraki efuka nyone ibingira na Nixon na Paulo ito turebere hati izacyapa gonya ndacyapa ngoko no cyetegereza now president kwiziraha yashanga basherekere na sirimu ituwa baba abakwatsirweho abarebereho abanyabuzare bitono bafa urwo rukari rundi rukari rutaro kuza kucendeza kuza gamba sirimu akaza kugirwanisa akagisya aha muri ngogo igimanyisa ngo hakaruho ekizubu so kuza kwihaho malaria akayihaba kaza babene bafera omarwaro and haro statistics by the way nikibasa koreka hatu wambuze za Kiruhura nimbasa kugambira okufa kw'abakazi ntubasa kuheza na mezi tutakareba gumuntu ngo yafa no muntu yagwa hirwaro ngo yanazara omushaho ashemereire kuba nagaruka mukana nikikora amahurire ngo mukazi yagwa ahirwaro so no cyetegereza nabasa kubazara ine pressure konka notekwa kushobora ahabwenki ningo mukazi kuzara ngo yazara rwire no mwana we yarwara sirimu urwo no rutaruningira na ezo nentaro ezibeiriho nyenda kugambira kwaraba hati turigire kuronkinga ekijungereze neto twakitangahe
urukuronkinga kwanjye urugiye kwa ba Dickson aha cyagera Paulo nyenchakare umukasheshe shayishatu ninza kuba ndi kasese urwo n'urukiko rw'amizi batebera 25 ninza kuba ndi mu rukiko rwa atomic energy. We want to set up a nuclear plant. Friday. Mwachetegereza tinkumanye cyo ekirukumanyisa cya kitari kintu cyamani niba kujya ngo neto twazombwengura twaza kumonitoringa security yitu ijo kare president nagira ati kuruno jangu abihanga Somalia ekatwikiriza ntubasagurka Uganda ntutera Al-Shabaab yateirenkai abasirikare bitu ijo ha machaka yakwata Sarvaki amuterera Masindi ijo bakatera Kongo bategereze kusayininga so ningira ngu omwebembezi uri kureba ebyo nabatutsigire konka nyowe ekintu kwenenya nanye nko mwebembezi tingwenda gamba abebembeza abandi now omwebembezi witwa yakore ekyo iwabwe nkene bakuhereza PDM ekakurema chairman oine motoka RDC area district kawo aine senti nonyetegereza diso nabasa kuchondoza owari ahabwenki ni kifailing ndiyo ningamba abito aba government konka nabo opposition nabo tokubasa kuza TV okara wari mu kudetectinga sente hati n'emyaka 20 haturyo muri 23 ngwe sente nubwizire kugirota kuwa wakimanyira abwenki kitarashire buriya ahabwenki kishire 23 now president aragamba ebyakutwegesa ntubikurata I'm happy kugira ngo Western region ngaraga kureba nagambira abacyankwanza MPs najya twe nayigisa bo wanje ebyo kurisa hata batungire nente zishagire nkareba vice president enti no cyetegereza now PDM egiye kureba sente ezezi bariyo nibagaba buri kukwata ministry of finance bakagitwara bakagitamurka bakajya ngo this time tekuza kuraba district konka ntwenda ngwera benkahi ezahamurka orugaba minister of finance aro governor we sente agizirata wa bank agizirata aro where are we failing wo president akakireta but tukatugira umuroko government ito tukashanga umushije yagenze bakara bamwita karazarwe abantu kuba bebere bombeka amashomera 2 nibagombekesa miliyoni 500 wayanga jati shomera ryantungamo ni miliyoni 5 abo kuba umushenyi noza gwihanyihanga amatafari noza gwiha ndeje no cyetegereza so yayombeka konga nke Nixon yagambe cya Libya karazarwe taratahira humwire ebintu ebirungiye byakozere akagirata na hata benge bakutegura president nabakuba baremerwe ningani benda ebyabo nubo bakwijamo bakajyangwa nobu wawatwitya nobu wano basa kwemerera ukazomisho ga Putin okagamba Putin akashekingo mutoka kwikiriza nobu buri muntu wena yanaenda kutahumura Africa ni war kurabaho ninga ni war kugira ngo niwo kutekwa kukoreki ito turukwenda aho kuba ruyere kutukureba turura tutakundaje mbwene regaho no cyetegereza aho wano basa kugira ngo omusheija no presidential advisor on special operations yanazo muri yebyo nwakutekwa kugenda takayirika kirwondijo konka abo kuba ngo mutabano wa president mbwene hata bashemeye kutwara mukago ninga Nixon so atazayo abo kuba no mutabano woha wa president twena ntukimango mwamerwa woga yetoro irense in fact atire na Uganda na wa map abo kuba na marketinga nikara no nijwe ryo mu kiyungu ar marketingire konka bamanya ngweki nekintu nikirga nkahi o mu Uganda bamanya ngo so abo kuba no mukwa president mbwena atagenda
tutware mu Paulo no cyetegereza abo kuba nibazagamba binte bikwatirine n'amarwaro ninga abo kuba nibaza abo kuba bwari yo position egi mbanze musaka inja teriste mutware yo ogurku orukutukura ningo wishokerringwa ningira ngo icyo tikigizire tikikire konka nyo ningira kandi nabwo bamwe aho nkugarukira yo nkikirezana na murumunange ibingira yes ngo kuyagamba ebintu nibasa obutashika konka abantu bawe obakonvinsingire Paulo ezengu uteze bakweterera mugago hato mu district ezimwe tuzamukago ningenda ndeba Nixon Kabuye ninga mweta Kikati primary school Kabuye ija ajya ati mukago nakuhereza ki amabati ijo tubeturunshwere building tomorrow abajungu nibo bakwija baketa bururu budongo baketerera amatafari bakombekera aba Africa konkitwe tutwenda kwata nkahi ombudongo eze kanise twashangiriho izoberi koko zomurika shongi nibeje kugambira kakwenzire na Kabuye koko ija Kikatsa tristi izina ntija nakanyariero wanyu hinava kugira ngo aba nibo bagizire bata ndawe itize challenge and it is incumbent upon us itwabarya neito kwata amazina abo kubatata kuyaye basize kore ebyo atashomere aryo wenyuma ito tukozeriki kuturaturihire mukagukora orihiro takwenda gukora iyegamara baju Nixon agirata no cyetegereza so nyo ningira ngwe kikwita no muntu kuremeraho akazo mu politics owakwateke na wakakirwanda makenda kuremeraho koraremwe ozarabaju konka kana bo kutararenga Paulo ariyo nakora tutaferwa abo kuba turiyo nturwana ngo abo kuba ahitse nabasa kurgaho ebinte biyabe yatuhitseho tugarike nyuma emyaka igana so Nixon kumutwaza kutomuri ni mu tretingire da ni mu baradisi nabache yame konka ni mu tretingire down president 7 mwamurunga yanda so ni mu mukushara ababintu ati no nanyenda ko hato takirebera bebembeze Nixon tingwe nango akirebera bebembeze konki wahaka ne woru mukama uweka okozireki neyo MP bitona batayiho agira ati iwo muntu ko kugirentase ati cyaro cikingo atomora fabutungu ati kandi mwana mwa mutungu kirati government beyine naho kwihomusho ati so ntungu kanitandikana na niwe iwe mwana nyenda aronda inamke ndije itutareba ko president ina ideas nyingi haza nyabwanje nizikiza economy yitwa mani nyo ninchitwara ngo nayebembeze ibintu byingi ko kubwitaho burushumo twatwagambere hatusanga tutakora kintu tukafundinga his plan yes actually wachireta hata ninza kwicho kureba ari no ndakora census ndenda kureta ndanga muntu usyo ndenda kwindura passport erosizi ndenda karuga erosi roadmap ya primary za primary okushomera busha ariho okushomera busha tukataka myezi za UPE twatandika USE kutabitaka jihambize twatandikeje vocational mbwen twine speed etakumachingana na resources zito nico kurebera abantu baturana bajangu UPE ne yabusha konke ine sente zitakujimara konka twenda mutugirebe mune yabusha ishomero rya chitaji primary school kurya ngetenga abashomesa 12 kurgira enrollment yirine kandi to government kata yabashomesa mushano na headmaster wa munana abazire nibatekwa kushitama baronde sente zo kupangisa abandi bashomesa bo kushomesa ababana so noje kushanga twine plan ya ibintu bimba nindera ngo badagara baza kushobora baturaho bembize kigabo museveni kunganyo nturanizeka teka mu plan zitu ziri ambitious economy iteketa kachira kugera mu
tukwate buri kintu mu nguma twenda tukore nguto twenda tutombeke plant ya nuclear twenda tusembega wotsumu urukumi na bizinga iza amashanyarazi kandi abo amashanyarazi tukozeho n'ibinanatano atayibizi barayike kashi tukozeho n'ibinanatano abo nchitombekera urukumi na abo nchitaguma ntombekera hapesi ya consumption rero tukakora n'ibindi tukakora n'ibindi kashi yupi ikiteta bitakatire y'uburushomesa tutakatire y'uburuchibina tutakatire y'umushomesa abo nchitwatandikire USE kashi USE ikiteta bitakahambize kutayabashomesa bona butukwenda abo nchitombeka seed school kandi amashomera gatwireho Wycombe district ya chairman wanjo nayo kuja otkaro bakayibina bashomesa banga ninza kuchukureba kwa bakayibina bashomesa 42 usanga government etire yabashomesa abana babiri abazire bakaro bateko kushitama baronde abashomesa barasha shure kushomesa abana babo hato karo tukajire bashomesa ninchiko sanke cyo kurebera wayombeka seed school wajombeka nankeji ni cyakabunga meaning ngweze sente zoyombekire seed school mu cyakabunga zibene zibasa kurukurutinga abashomesa bona bucombura district erikwenda tubanza icyo tubanza ikitwine kibanza kiba kimwe tubanza tunweza ekitwine ntibatakanywereze tutyo ahateje niyo weakness ya government yitu kandi ejo speed tutitebwaho president hako president kandi atubabashimana bana wenda bills of quantities za seed school ninga nkigarika yakibingiraga man political pressure because abachaka ngo bakushaba seed school abakabunga abashakabunga kandi bajya bateza bakaru ikigi ya government tutwaya banzo leta manya wa leta bashomesa umurure kumuru nakashonje nachitura na karanga gatuyiro nasanga gakaza mwabashomesa bakahika nikizibasa kuretera cost ya cyendera ni untwara umwana wanje in one of those demand nimba fees ezo nizibazi gahanze kuretera fees zatemba no kugira sashurire bintu ahishomero government yakubire ya neta so it is good kutishemero ya seed school mugomba rero hato tubone gombora mushara muzishara muzibikumi nibi hato gira demand z'ama seed schools zitanu ako create ingire gombora itanu ugira demand za health centers zitanu ako create ingire gombora itanu na town council y'umushaka n'abakozi mabaza etine na maduke ryawo bagete town itaro netako so tuinomru tuinambition baresire motoka amanya namba y'imotoka amanya ngundikito namba plate ngunegure mutwaro nshanzu nebiri unondo mutahindura passport nonda yohindura ndangamu hati oyubuza priority ya Uganda ne bakubuza mu list 5 priorities tukubasa so aho tuine weakness engutezi tuine tukazitebega je tufrayuva atu watandika kunjenga sebo mwami Paulo nyoni ntura ninde ngo tuine speed erengire resources zitu ninko mushisha nyineka uri roni wagura piki toka herze kuchashura nundo kutera matafari toka herze umwana nanda fisi toka herze cyo nunda ndokshoni umukazi wakabi hati eventually umukazi wo yita kuzashura na menje tokuza kugeza na roni yapiki tokuza kugishashura so tuine speed erengire resource envelope so ibingira kwata widubi kanosho tunete turukuyamba munonga ahitwemerera into tukora ninga na patriotism na yonichku nimbe bazaba kuraba baromshana literally watu wakura submission ya sensa nixon neshigarika yo ahachina ningambo kweyendeza because mwamu inogwebembezi oburukuranga hari kuba directing ahimukuza hari ntashimire kuruka Nixon benyine biyanashobora kamuhereze ekizibu cyenyine nkareba nyawe ebigambo timbiri okweyendeza kuyine bintu bikurukuza for example Western Nixon na bwana chairman no chimanyiri izoba omuntu kuba chairman LC5 ningashi okuba MP esente zo kwetagirizo bwana Paul nenda kugambira ibizo why should someone need 4 billion to become a member of parliament
aha chairman wateka mu billion nunda kuba chairman riyare no bari yo noza kusavinga abantu MP Elizoba abahoti kumanya biwo kwena kubaho national bereo nibyo kwiza Elizoba kuba member wa parliament woti ne billions zina nabamwe batandikira to kuba member wa parliament so nchigarika yo ekitwa bintu gaba commercialization of politics kandi kitangira higuru nchimanyisa ngo umuntu wekitini Nixon no chimanya tabashandu bompira kuba abantu barunda timu eri kuza ku representing egombora tubagera ngo umutabano wananka mutemwa abo kugira ngo ninye kochera ari kuronda bazari barondo mushambi umurungi na leadership nukweshemire kuberwa na po oburiye enyumaho wekisa chairman yagamba karazaro those were the leaders bakantari kugira ngo umutabano wananka ninga innocent nyinji abenwe yazayo obwebembezi so until wekisa Nixon twagarika yo ahakuronda bebembezi because hina abantu abaremewe kuba bebembezi hakugira ngo billions zitabazira kandi abamwe ko kuza kubahurira kuba kwije mu constituencies hate cyo bakutuganda mbere ni nkoro mu State House president no wantume ndairatere chishani atekaho president aharubasho atabantu mu murebe nyo so nchimanyisa ogwen wine na chance yo kubateza raid 12 so nchimanyisa ngo yashubura mwe no mushuburo go guyata mukore yata billions ze ina omyaka etano na expecting billions 10 because akatamwina n'umushuburo nanda gukora iki guzari hato umuntu ogwe wekisa Nixon na chairman torambuze services abo kuba akakugura ubuyabe nakora ki nazayo abo kuba ninyibuza nabwe umwebembezi kwata billions ina itano ishatu okazita omubandi tuineho system yo gwebembezi eri kubasa kateyiringa ekintu ekyo kitakabura kubaho norengo mucogo gurutwire no gukora no kuranda by the way every elections nugweyongera gukora budget manyisango nka chairman hategeshaho umuntu arikwenda kumuvuganya ningashikwa kuzo mu office I'm sorry to use your name no asa kuza kuchikora kunka chairman kwa kuzo mu office ajya takarura karukwisha kija guma therefore cyangwa ebiya kubena ya sentence yakubena ko sata tanaka kunyakura na preparing for the next election chairman takubikora in fact yarenga chairman asa kubata kubikora kunka very many people ni nyamba hivi ya chairman ibintu bitakora so ba MP Elizoba in fact mbajara kugamba there is a saying ngo Africa abebembezi kuba kweza batukurya karu batandika kuteka aha the next election deno mu bazungu ningashi omahanga gakurakurira kwa kurya karuru abana preparing for the next generation so Mr. Nixon and chairman we are lacking that here and who has failed us it is the top leaders niho bakanyisomuze gukurete nguzo parliament omuntu akachimanya hat parliament okugizamu nyine kutamwa kinyine akuba niza kwihayo cyangwa so omuntu ogotamuteka ngo yari yo mwebembeza hansi hinemeze yarasimbe kandi ari kuza kuyamba wahigurunga na windi state nana atwera kimwe enteje abo kuba manyerengwa karuru hato kafuna no kubo innocent nyingi ubozi nyakwire mu bantu eshemwe kubanza bakora service ngeze nani ngambira ahanguto zi abantu bamwe bari yo batebekana se bishaho nebishaho byesente road map teshohire batandikire kutebekanise bishaho eba kuza kugabira abantu kuza ni nyenda kwebaza wekisa Paulo na pano inanye naha itwe ebyo bintu rugamba tukehereza yo kugira ngo tugire itafari eri twayongera yihanga yitu Paulo kandi ibintu bimwe bitushasha aho kuba nekishasha mnonga Nixon wasa kuba ko noye basa ninga chairman arikwebasa kungwa hariho umunyabuzare wawe arkwija kuzumwirwara akashanga Buhereza utariyo umwaka fahamu cyane hariho umunyabuzare wawe arafera haruguto urwakubiro umwe nyenja kare nakwata abana bawe ningashina yambekika so nureba ngo twena rerembe bikagera etakari yakanasha kinani
katwinamire twene kugambira ibinyamisho byinshi so hatariho Buhereza umwihanga oboro wa NRM because I'm very sure hari abantu ba NRM abari kuzomwirwaro in fact bakashanga Buhereza butariyo bakafahamu jiraki amukene so twatandise twena marata nkaga bwana Paul gagambire abebembeza babakorete sento omuzwengo gwe tugukene na president akimanye ngo kwata abantu bakabahereza ibisho bakaza kubigabira abantu n'umucwe mubi atekategeke byagambira mu Russia byaba abukozera atire into implementation really hanganire hindo so Nixon yo timing kashonji you know rebo kwe kugenda ko tutambura no tunakashana binomi yagatero mcucu ukangira turacifungenzura kasibura bari basa nyenda kusima kwa ura kutweta n'abagenzi bandi bo wayita kuganira hamwe kintu iki cyo gwebembezi ubwebembezi ne kintu cyo takubaza kuganira ngo wahembera abo kubasha gumire konka nyowe nintekateka ngo ecyuwano ngambo president atusijire yesa tusijire konka ko twacendereze aha muhendo bw'ibintu bitukwata kurtuhari nuko tekateka kwanje so you for prioritization nyowe ningira ngo tuhinduremo tugire tugume fixing ikintu tukise nangwa kara 90% rero hatobu tubone kununjira ekikukurata akonye nko kunakweza cyo kureba cya UP na US ina neji ya technical and bit no kuba kugeta nkarebera kimwe tukakwata kwandi butimo twakibutwa umuntu enda tukwata so nyoni nyangu ihangaritu esente zutwine twagire kintu tukanyweza kajangu hati arobo ubumba jirari sinyungu na imbaje mu chiko nga tatu ko mwaka twayosha tutakozere rubuto wa chorus one financial year tukakwata sentezo tukagenda tukashare mbuto za roko government zona tukaseza tukajambinga one year tukagenda ati tukashare mbuto the next financial year tukatandika tukakororwa chorus tufebati narongo mwaka tutakora amashanyarazi tukore chit fixing turete sente tutabashomeza bono primary abakwendwa no mu secondary tende bato sustainability bozo waba taho sematre kasatu manyakore kaskora no tunga sente yare zokora buto yare zokora zokumbeka irwaro yare za seed school ahabwenzo takaba muntu yimwe Jemanda finally sibura bari baskai nawe yajira murabo kubembera icyo kubanza wrap up the show icyo kubanza nyenda kusima batayi banje bunashanga aha akandi no kugira ngo ikintu nikibaso butatandikira higuru nikitende kwa kutandikana nanye niwe nito twino kuhinduraho nkabigwize nsejo ko batandikire bakakora bakabaho nito ntubasa Nixon yagamba ikintu cyo kuprioritizing kongana urata kutamu na pressure ya opposition habo kuba opposition kwe kwija igira ngo iyo nenda kwiyaho omushoro nito tugenderamo omushoro tugira tuta hata bariyo bagira ngo 2025 na fees ziriye zibe zuruho nubahereza nibenda kugira bata nibenda kuzihaho konga nikimanyisa ngo umuntu izobe ryakurara na mangu teine fees nko kubeyihireho umushoro ekintu nikiza kubera kimwe ki wasi no cyetegereza konka icyo nenkora yaki yo position niye kubiretamo so neze sente zimwe zikwija ezurukurwo mu government Nixon in fact nienda kusima ikintu cya standby generator ito twabe ubanoza comparable roundabout ushanga mu bya canisters bya maize bikutera abantu reba abantu ababen banyakura ho sente zabona za handbag hate bintebe bikagira bita that means the government is saving numunyetegereza so twakwiyaho opposition just erkwakana kubandika government twacendeza nabintu kwate bintu bingi nyo ningira ngo government really ekagira iki yagireta iki yakora kandi ikintu kirebeka ecyakashatu emukorere mbi
itwebe byona ntubireba konka we have been lenient nebumwe bintu birukorwa omuntu kuyakuba icyo kureberaho akikore kintu apart from yo kugira ngo bakuyo mu ntebe wata konka ne wokakisashurira ekintu ekyo ningira ngo kayoreka abantu nondi jagirata atina icyo kureberaho Paulo tukatugira abantu omwitu tinguja gamba mu mazina konka akaija nangwa na hatobaro abamuto bakita sento mbanka konka ija ngo wa mukago ente yanjye y'inyankore yagisima ajugura miliyoni 10 no cyetegereza harimo nabandi abaguzire nangwa bunguma abo opposition abaguzire ebintu nabuntu bamanye nikimanyisa ngweze sente zikazi resta zikazi zitari clean ndebirenju yase mu gyunganda nayo no bagitaho nandara kamujya ati nyowe ninza kwija kuzo mu FDC kuba MP nkani ngoro mbanka wajetegereza World Bank nkani ntunga miliyoni 5 konkiyo kosiba akwirkanga nabo kwataki amakuru nyowe nimbura ntasente kandi bore kirenjuye so ruyare nawe baza kutindura ebe murumu noja kushanga funding nagihangaye aheru mbwe ntwena turije konka tutandike no shanga no mushira family ye ebintu bimuremeireho na shere ko mukaze sente azitwara umwana uyazira hera boko bana mangu baza kumuta ahatayi eje nkoregize leta efire abamwe no shanga tushereiro mutawuni wachetegereza so harho ekizubaho twena kutkuba kubaba mazima twakora ikintu kirekora twaje ngo tutandikine na primary ntuza kugikora imyaka eteneti kuturaryo mbya primary ntuza kuza secondary level twarga secondary level ntuza kuza ahatashari ntuyija kushanga ntukora ebintu bikirire so nebyo nyoni nyenda kusima government yitu at least nobwe kwatsa kwatsirebyo hene kitukureba ekiriyo nikigenda abo kuba ningira ngo na president witu ware nabasagambira abantu akatsibura mugira bataha nibatutamika nikimanyisa ngo hati atandikire kureba ngo ensi yitu at least ntubasa kwesustaininga yes ntuza kubona konka nawo wanoti ino mbazi gwa sirimu at least tato ine ARVs babasa kuzekora mu Uganda koro beno gura masasa heru hato ine kapeka babasa kwekorera na nindeba nayo negira ngo tebiru kongano basa kushanga abwo busiyagwa ngo tubikireze kutukubendinga soro neja kuturetera bizuba tokamanya ekihame kiba muteyiri ekicaine kwenda kukora basa kushanga bari yabasha no funding nitontuza kujya ningana basa kushanga nakikora kuba squeezinga ngo this time nabo bagire bata beige ebintu byona babikora. Hello Mr. Baho, greetings to those men in studios, Bwana Nixon and Chairman Mukago. The problem of Africa are the leaders. An African leader can develop a thinking theory of making natives serve them, that is leaders instead of them. Okay, fine. For instance, and to be honest, here in Uganda, M7 is in every arm of the government and authorities, stroke entities. It's only in Africa where you find a minister heading a ministry without any knowledge on it. Someone is not a doctor, but he or she is a minister of health. You find someone has ever been found guilty in embezzling government funds in billions, but the president fails to drop him from cabinet. Bamwetarwa mugoye njyangu gondo mumanyera kimata list. Director wa Kandare yabari mnonga kureba okubiri always najyangu mwebare mnonga mwebare chairman mwebare mnonga yabare the ANT man nibamweta ibingira then na bwana DC mwebare mnonga mwabiri wa Kandare kutureba nkaputosha yabare wini from Bremba yabare mnonga kutureba yabare no kusima show tukasho messages zona kutwasiza maybe one more message here. Mr. Ndamba najati amin akabana ashuburake amini akana ashuburake kandi ebina narukwera na mukaga hakaba harho biha bikaba byibyoha ebine bibuzo bya Ndamba tuyo azakurabwira kuvuga kamo mwebare munonga yabare munonga afande Nixon yabare kwijaha orize motshaje hakere
ibingira bari mnoga gumano no bani to always chairman mukago of your busy schedules n'uburhe na buri kimwe cyona ukuronkinga kubera ukuronkinga musi wa muronkinga bebembezi so ntumangu no si umuronkinga ngabo icyo gokaye bari tsagiza kare dan as usual bageta pola bahoda political surgeon umwe bari mnonga probe bayito ko bide biro buru akashatu kurgasha 3 mpaka 5 kandi neberu kuri radio 5 DJ Kanyamano wako bana correctinga nyenche kare twatana mu rwashe of course as usual nabashatu kuri archena muri n'ubuceka mushanju radio 5 umwe bari mnonga okutureba mpaka shahezi twareze mushaza mayiko nyingi munonga but naona mayashta mampana akareze muke so murare n'ubusinge aho wa production na disc Michael man behind the camera murare n'ubusinge ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu